Sebelum mulai videonya, buat yang pada belum subscribe, silahkan dipencet subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, selamat nikmatin. Bahasanya anak Jakbar, Betawi Arab. Ahlan, halo, atau selamat. Dan muka lu asmat banget sih. Aswat hitam. Sama lu juga. Bagi ST-nya dong. Enggak ah, bagus. Ayo. Bakhil, pelit. Di, sini deh bentar di. Di, anu penyarim alga nih. Ay, sawa, ente dong nih main ganteng. Sawa beneran. Woi, gua mau balik ya. Ya, dompet, Bait, rumah. berak. Ya udah deh. Weh, Ben, assalamualaikum. Minggu, ikut hari ya. Biasa nih jual. Zuat, nikah. Jangan lupa ya. Ya, cabut dulu ya. Tiga. Ya. Kerja.